Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukuruki mapuji laori sese arajana buang Allah ta'ala nasaba elo ula simatana nawereki asenange nania asaginange nato pada engkasi tarupa nata nasaba akata madeci salawat nania mapasalama laori nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi angka jalurati lalam malepu nania pitaki acengnya selengi. Hadirin sekalian yang sama berbahagia, tiada kata yang dapat kami haturkan selain ucapan selamat datang dan beribu ungkapan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu. Sebelum melangkah ke acara inti, saya mengajak hadirin untuk membaca basmalah. Hadirin sekalian yang sama berbahagia. Acara pertama, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Muhammad Safri Al-Hafiz. Kepada beliau dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Membahayakan kita tak diamin bolo kamera. Ini. Pak aja kami. Lidas
ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين إن في ذلك لآيات للعالمين صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Itulah tadi pembacaan ayat suci Al-Quran. Kami haturkan banyak terima kasih. Acara selanjutnya pemasangan cincin kepada mempelai dari keluarga mempelai laki-laki.
oleh Oh, bro. Ustaz Hartawan SHI dengan hormat Islam. Mataku Upu minasai kasih daeng Rekoto si bali senga pada laluna. Halo guys. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Karena subscribe itu like dan comment itu gratis guys. Oke. Halo guys. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Karena subscribe itu like dan comment itu gratis guys. Oke. Halo guys. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Karena subscribe itu like dan comment itu gratis guys. Oke. Halo guys. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Karena subscribe itu like dan comment itu gratis guys. Oke. Halo guys. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Karena subscribe itu like dan comment itu gratis guys. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wahamdallahu lika wa hamdana zina. Wassalatu wassalam ala khairil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa kafa amma ba'd. Papua malatikan pangadara malatikan yeki ala birye nan niat kita mendiami ala biranna kaprajaya nga adampun resisi ala biratamana upapuro adawarawa bicara upawaru ala papakat na alit iyalay padagaraga pangadarang pasal sejumat malati papakas pagupa wajuboro mapasante di ada papa juboro ikaw may jubora ka ipatrinuang boleh itu atau malapikan Muhammad Tam napalorong irioran na koy topa asaw kininawan na andrangin asuk juruk ke tandridang kana namo ka pala ang kata roa siwi dijin angke na porman roang ko itu Onco pasiha law ito na malapikan bawang ang kayo puli tanah salamatan na tanay ni panintong salamat itong marihuli malabu singarang rita na masing-masing na tanay rilarungi tanran ring kalawing ati kipendre deceng ribola na salang ada papagaraja naniya ada papagalabi deceng endre kiri bola kipajungi lalu pangadere kipalete kiri taluku papagalabi pagumpu kiri sabana pagure ke kiri apang sapu cotora pakatan ni kiri paroko pasir keru kiri posibola dan niya kipatula kiri tapere maradani eturan ni mati tapere maradani nakisorong kilobo ameraka Birat koka ki ulu manduk paura alosi mapeta kalakati gambe pacora iwe kuale poleri paninco ijo pasugigi monro irilarge nakituana ki masing-masing nasara ala papa karaja nania ada ala papa kalaki saka mataru ada mataru gau mataru sengarang mau mabela ki uni manuk teng mapindra makampe teng mapetu asiso hubungan loe nan nia asira surenge teng malilu re asobarajara Allah Ta'ala alhamdulillah barakana dua boting angke tudan ni olah ala direta manang nareo sumangan na boti lamay